Trokebra Kep ang den Karbiang Long Autonomous Council Karjab Arni Catalan Karlitang Jitimai BP upon Ru Samson Sing T Lepen Chandrokanta Terang upon Coursing Terang Chikimu Anau Ikepajir Ingdeng Getong Committee Trok Lepen Noksong Po Atum Chingrum Pet Pen Mai Kang Ni Semilang Solong Summer Football League Tournament 2019 ke Patu ke Cheng. Karom ada bertang lam peneli bertang han bang thare harmony be nan bertang dan pen arjik tha. Wusik ni pha ingkor ke thamarni dongkam kamalong trokep ranar kep angdeng. Karbiang Long Autonomous Council Karjap Arni Talon si. West Karbiang Long along. Kecheng si Council Karjap Arni Talon si. Phurkimo apun se kesom pangcheng. Paro Krisir Kebra Pokebra Heni, Wusik Incorrect Tom Arni Hello, Karbiang Long Autonomous Council Karjap Arni, Laso Arni Amuki PG upon Pura Pinning Abang, Kiprejek Ajay Mekdengsi, West Karbiang Long, Dongkamukam along si Council Karjap Arni, Mate, Foundation Day, Talondam, Jai Megateng Deputy Chairman Rites Inghipen, Kipado, Rat Amai Pier, along, Assam Din Minister Himanta Biswa Sarma Alui Sarpo Amanpen, Nang Chetongdu, Alang di Karbiang Lampen, Kaningje Pangchingsi, Indian Bong Akipanai, Autonomous Council Ke, Karbiang Long Lapen Sihim, Henlo Pusi Ningje. Alang di Ningje Tulo, Hojai, Tumpeng, Dongka, Hamren, Longka, Kiruni, Umrang So Lapen, National Highway Atawar, Matijong Angbong, Mesen Atawar, Longpo. Laso apan Koti Paroi Siso Se Atangka, Panongpon Tanglo, Lapen Council apan Koti Pli Atangkaan, Panongpon Tulo Puta, Minister Mai Piano Ningje. Ini Igdeng, Trokep, Nerkep, Council Amahan, Kathek Arni Catalan, Alang Nerifan, Alohi Sarpo, Aman Pennon Kehan Apot, Nangnijung Afan Nerini Aklon Pen Kardong Padillo. নেতৃত্ব কাৰ্বি আলম সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ ইএম আৰু এমএসসি সকল আৰু কাৰ্বি ৰাইজৰ আজি প্ৰচেষ্টাত কাৰ্বি আলম অসমৰ ভিতৰতে এখন উন্নত আৰু বিকশিত জিলা হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। মই কাৰ্বি আলমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু মই আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে এই বিকাশৰ যাত্ৰাত অসম চৰকাৰ সদায় আপোনালোকৰ লগত থিয় হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকক আগুৱাই লৈ যোৱাত অসমৰ ৰাইজে যিমান পাৰে বৰঙণি যোগাব। আজি আমি আমার কার্যালয় জেলা পরিষদ এটা বহুত পরিবর্তন আপনারা দেখা পাইছে। আগত আমি কার্যালয় কাউন্সিল পুঁজি পাইছে কংগ্রেসের হামলা আমল 2 লাখ বছর পুঁজি, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আহার লগে লগে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে এতিয়া আহি 400 crore আমি বছৰৰ আমি পুঁজি পাইছো। সন্মানীয় ৰাইজসকল, তেখেতে কিছুমান আঁচনি 2019 চনৰ 23 জুন কাৰ্বি আংলং জিলা যি অটোনমাস কাউন্সিল আছে এই অটোনমাস কাউন্সিলৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন 1952 চনত এই 23 জুনতে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত সংযুক্ত মিকিৰ আৰু নৰ্থ কাছাৰ হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। মিকিৰ হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আছিলে, তাৰপিছতে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল, তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু এতিয়া MOS চুক্তিৰ পিছত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল হ'বলৈ গৈ আছে। 23 জুনত 1952 চনত অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছে। অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰাৰ সময়ত তিনিটা ইনহেৰেণ্ট ছাবজেক্ট লৈ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন, লেণ্ড ৰেভিনিউ আৰু ফৰেষ্ট, এই তিনিটা ইনহেৰেণ্ট ছাবজেক্ট লৈ আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিলটো গঠন কৰা হৈছিলে। এই তেতিয়াৰ পৰা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আমাৰ ডিফুত অৱস্থিত অটোনমাস কাউন্সিলৰ
এই সেক্রেটারিয়েট অফিসৰ পৰা লোকেল সেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট লিখিয়াকৈ আমাৰ ইয়াত নিজকে নিজে শাসন কৰা এই পদ্ধতিটো চলি আছে Trokep Ranar Kep Angdeng Council Karjap Arnia Long Pacheton Pen Karlitang Jitimai BP Aphan Rusem Sonsing Ti Anong E Lunsipo Chandrokanta Terang Aphan Khorsing Terang Anong E Lapen Longre Kathar Habe Aphan Sarsing Teron Langkung Habe Anong E Aluisar Po Arideng Pensi Pipajir Laso Pijong Akaprek Anat Kethe Abang Pubang Pia Tumaphan Karcho Asai Deng Pon Karjap Patalon Amayelong Hills Area Development Minister Sumronghang Minister Pius Hajurika MLA Dr. Numal Mumin MP Horen Singh Bepen Chenglok Karbi Riso Pinpomar EM MAC Lapet Principal Secretary DC Atum Chetong Dun Laso Prangkuti Inkora Po Atang Kapen Kikim Kepatang Waisong Sport Stadium Ta Alisar Po Arideng Pen Pangpupon Mai Pipang Chengche Aprang Rusem Sonsing Tik Khorsing Terang Lapen Sarsing Teron Langkung Habea Tumaphan Thokjir Ponsi Hirjome Choha Wusik ni phaing ko raket thom arni Ingdeng Trokep Ranar Kep Karbiang Long Autonomous Council Amhang Thek Arni Pen Pacheton Dun se Adap Orphai Kep Apor Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parisad Karbiang Long Committee Atu Rusem Sonsing Ti Aphan Kachikimodun AJYCP Karbiang Long Committee Amai Pujitu Pukon Pen Japon CCI ETM Dungalong Kedu Rusem Sonsing Ti Akumlina Long Milur Kekai Lapen Mirapu Akumlina Long Cepatam Si Malom Sopo Ingsam Ripen Chikimo Padopon Lapen Malom Sopo Rusem Sonsing Ti Akai Alamota Chethan Pon Renti Alang Lipen Ajoksi Hemprek Pukali Sitame Piniarni Anke Karbiang Long District Ku Anke Chipudun Long Lo Lake Alang Li Karbiang Long Rarapan Kematha Kemezen Ajoksi Karbiang Long Arat Atum Reng Dok Reng Nipen Masab Anke Dudun Long Lo Posi Lamjai Pon Renti Karbi Himtunpi Lumbajong Aklam Rong Marjong Serlong Jon Dipu Along Wusik Nepha Inkora ke Thom Arni Ada Porphai Kresi Apor Malong Pen Committee Trok Lapen Noksong Pho Chingrum Pet Pen Maike Padopona Birta Ka News Sai Malong Birta Nang Pale Karbi Kur Pho Amai Phu Ton Sing Bepen Kachari Pon Amai Long Maike Pha Alam The Karbi Kur Pho Rap Konchun Bang Muniram Rong Pipen Si Jai Pon Lo Labang So Aphi Mai Kang Kwa Lun Laki Karbi Lun Barim Pen Lun Se Po Mate Bare The Chin Thong Sing Bamon Konchun Bang Kentu Ti So Hin Pen Si Lun Pon Karbi Khe Kang Tim Akopai Kime Phulum Manjong Arnam Gurupo Babu Be Thong Arnam Aphan Kardom Akurupo Biren Teron Phuram Arnam Aphan Kardom Akurupo Bipin Pe Atum Chitong Dunsi Mayalong Bidisuri Pidunsi Mai Inipon Committee Trok Chingro Pet Pen Mai Kangni Akomiti Lake Karbi Kulpho Amai Karbi Kulpho Kek Atirim Karcho Amai Balite Chinthong Singbamon Kardom Pangthi Ramai Karbi Risoterang Karbi Serdhun Serpindeng Asong Song Trok Non Kebang Jiapor Karbi Kheatum Khekang Thimpu Chipuhur Bomlo Bonta Khekang Tim Kosonsi Chiputhip Nang Jima Pu Alam The Mayalong Bidisuri Chipi Ponsi Penan Alam RD Dojot Pen Kachingwai Padudam Halang Salong Kane Kadak Katikur Pho Adun Kadak Isu Terang Ponon Iru Komiti Ponon Katen Kadomongki Komiti Ponon Serpun Ponon Atun Sane Halang So Itung Kinitu Katikur Pho Amega Sing Tangadim Atun Hadak Bantang Tangadim Oke Atun Isu Terang Ponon Iru Komiti Ponon Lapen Kadomongki Ponon Adak Sing Dang Malo Atun Sing Dang Malo Kaya bela mangke ahok ke kadi sumsi su kadi aso sumsi sumki rasu kita tinggal tadi dulu dengan kami sumsi sumki rasu kita kita sumsi su kadi to sudah hal bang sopan kapal malam belum tentu ke hal lagi itu hari ke waktu 1947 ningkan grace ke plan ningkan ikeran proxy lah bahasa itu solo Suhu ke Bharat Sadin Gelong Holo sudah sabran ada itu cari mana sudah cari si bangsa Bengki waktu itu Non Malom Support and Bertamo Ton Ponik Sina
test drive Nissan New Staro India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dhenamu piputat bertalong wang tulun KSA BDC amit hang sai hemalong wusing ne phai engkora ke thomarni ki jutsi angdeng HHLC lapen HH pinning 2019 aningkan sarlang ki unduna tumaphan felicitation lapen career guidance program amai ke padopone berta pherang ke anonterang pen karnir sa hemalong berta nangpale Kicheng silake Sapapani LP School along wusing ni phai troxy arni padopon lo lapendet upper Diupani High School along wusing ni phai krihini arni si padopon lo adun thu wusing ni phai kre troxy arni HDP market set along HDP branch committee pen padopon lo felicitation lapen career guidance program KSA BDC asai hem along padopon labangso amai along KSA BDC amai phu raju england si bangso amai charipon lo lapen adun thu alhui pachini lapen bangso amai ke phalam the pajirmi pen KSA BDC achun bang chesong kuru rong phar pen si than pon lo bangso amai long KSA TRP amai akonchun bang Thompson rongpi BDC Lichen England KSA Central Committee in charge kachisong amede Borkiri Singnar SDB Sadlip Terang Iria Muniram Terang Lapen Rat Cycling bang Kangther Beatum bangso amai long Chitong Dun Samilang So Sport Association pen patirpi ponsi Samilang So High School pathua klam along Summer Football League Tournament 2019 abaha wusing ni pha engkora ga thom arni pen pangcheng pon tanglo Kicheng si kapathu arni Beterang FC lapen poiseng TFC angbong ji pathu ponlo Beterang FC pen poiseng TFC aphan bole pum pen parem si Beterang FC pen chepai ponlo Lasohut referee Rokasen rongphar lineman Winsen inti lapen long kamteronatum cherap chetodun Kipatu ke ceng along alisar po aman pen Samilang So Police Station second in charge Don Bora alui aman pen Samilang So Lems chairman Sarsing Tokbi Hamphang Klembang Robinson rongpi pen chenglok ongdum ke theke dingatum chitondu Ada berta mang na pansikang ton ponegla tumi thangme kurwang thu